Hakajing ajing hikaya kinong song snong kalumyong kejam jawai kumno ban penya khlad ikinyut balong pot bat bamlong pot dakaba sedang naman kitliu yeng u Dr. Reverend H.H. Morman kum uriu shampang uong bakinyut bami na kiyeng kisam kilaru ban kelas pa namarba na kinyut balong pot la ban penya khlad haki ar banta kata ban snajing bam snyang bat ban penong sbo na kabanta ban thung jing thung Dr. Reverend H.H. Morman ulayathu bahaka society bautre kasyur kila persang bahaban le yakani. Dr. Morman ulaong bada kabale kumni la ban pentanda ya ka thamanyut baka imlang sa lang kamat bat ban super khat betang ya ka landfill kalong ka ba e ban yo. UKL Pariat Presiden ka khoj ya ka wa mentru habakran lamprang uong kumbalong menta hajawai bon hikipat ba kiyoi tang ya kinyut balang hayau musyang kat ba kiba saprat hasaudong ki sharing ka wa mentru kiban sakta ya ka ombat penthor pat kim yoi ijab man spy ba no be gitu cile ba itu Raymond sedang ingat ni dari youth sedang di kita proses for segregate waste upani khlad bi ijab maka man gani ka rong ijab dan thap ba itu dan no thap ro ba itu no andre man le gam ni nangkong kam ni ibu media ceja i gaman le digini ki digini ki tingi borti borti rong le ni thet bi borti le khaisa bi tang to em tum mo di bahagian itu ke problem mak tang di bukan temo di bah ada tip video ko chip pau liter ke borti kan banjok tu pau liter itu le pau liter kan kamu les pa lui ngam les pa lui itu pau liter tekan kenai bi arsin pelang bi dekai kedai tena go lesin na dai suinam di bah Heng sabi la dadai nyau tu ka kilo le arpau liter mon mi arpau kilo de chispa so pau chisen pelang chispa so pau sen pelang la mi arpau kilo de arsen pelang bi arpa arpau kan kita gule sen man ba sinam de komo man ne gon kaniwira ko segregate di west pelang biai mami ni menjajah. Kini ki kelong shampoo, kini ki kelong niang, mau kan ini niang lele kita bagi kelong. Leda ki kelong niang singkor, kelong niang buruk gitu plastik. Itulah ada pelang bagi citau. Itu kan ki dry waste. Itu kan thap ki surya lah. Thap ki surya itu bila tiba bagi itu kembali sah itulah. Ada sebab itu dah itu mandawan gitu gua enjon arcat bigi, ndai ada kuat juga ada tu kuasa kan, yo bigi gua ni bro, begitu ye pelang lah dry waste gitu mencingnya di thap itu, dan lalu nanti ikut sedar ikut reben, kemudian kelib yang ia tolong angin itu ikut kopi ikut sedar kerja pun mi kamu ludai, kejebab tu wala buntu le be daga chulang ora hui kerja umi ne gobi gejung di mana pelang debon no debon man da hau dai kan te wei bagi tem to go put te man depo bagi pelang dia do di le oi ikut sedang ikut ben iklong plastik itu waro poisa